Үтө күннен күнді көрәтшілер бит. Үрі болырын құрдық, бұчасқа әйге дробия беріті үлетін сағалыр. Бүгін кәпістір темелер бит. Тиз, кәрекәсті, дробия, әмтені көрімдері. Қалтаран күнлерге сәріқтәқ болуққа. Гепатит оқсулақ ұрыттан қарыстаныққа. Чөл олық, толыру жоллақ олық. Сәлліктен сәрәне қарыстаныға улахан болғанта. Дробия қарыста болын тәрілтеті санатар. Оны бері біттімігер жыл кәмә улары етігар, ұйылғаға, иструкка улахан болғантану. Урары чынчы әтшілер сөбелейлер. Бүгін студия бұд нөмерін санатабын үстітігіл ағыз 914-279 сүрбәкке 612 өрі боларын күрді күнді көрәшілер біт әге долгутар етілер бұтын бейіқа сөрен кәлектін сөп бейі қаларынан қойдық бұд. Онын чаастан орды кәмістіда бейінен бірге ол. Беребит бастықы чаһаса сағаланар. Жабу бүтін дробия оны білден тұрартас көстуге ұлыслаған солтылақ тез, оны мейлі дробиятын тоғынан бейі кәпстебет. Бейіқа бұл салаға ұлыс ұлған опыттақ стоматолог бірастар ұлжыттылар, кенлері көрсеғын. Изабелла Николаевна Мухаплева, стоматолог-терапевт бірас, оны Григорий Иванович Парников, стоматолог-ортопед бірас. Үтеу күннен. Изабелла Николаевна әйгеттен сағылыққа кәпстейіне. Бұл тез дробиятын көріні көміз бұрабылары жәнген тұспайын тұғылыр ағаны? Үтеу күнінен. Одан қандық бағара кеге қолыбыра дробиятын бастықы бұл бәйтін көрінер кеге тиз әме қандық бағара кеге органын күрдік, олаты болла сүрәк, бұр, онына тыңа күрдік көріні жаннады. Эти тизтен бәйтері бол батақ кене, конечно, бәйтеме тұспа орган болар. Олейін болланы қолыбыра қандық бара жоннор тизтерін көріні жақтарынада кене ан бастықы кеге куттага, очоғаға, олаты болына атыннегеттаққа желудочный, кишечный трагын ан бастықы көрдірір органы болар. Кене наға туғалақ, кене бейеқа функцията ден именно бастықыннан ағылығылан күтчатарға, милитерге куттаға көмөті болар. Кене функцията олата кене оруола. Олты тестер оттан білден тұрар ис орган барда тұтылықтағы? Оттан ис орган барда тұтылықтанан тақсар, потому что болағына қолыбыра тиихин өчөйдік мелиен аджатан қолыбыра күттаққа угар ахылыққын, кытанаға ахылыққын көмі болар бола. Кене онны көмел өспетағына тии суақ болар болағына кене күттаққар бұл ас кейрен біле қолыбыра мелиері, күттағы мелиерге қолыбыра наға әлбәқ қолыбыра кислота, қолыбыра желудочный сок, біле үйес еңін бердіғына қолыбыра ис күттақ бұнна очоғыз тымдыер. Кене әлбәқ ба үленің ұрыр болар. Коллектив күттіғынан бағалысты көпсәңір Изабелла? Тымбейі боланы бұл Григорий Иванович, который Вита Сынстен, Пояркова, 20/1 тұрар клиникаттан кәлін олыра бұд. Бейеқа болағына бұл стоматология қолыбыра әлбәқ халалардақ болады. Ол халаларыттан барта бар де қанада. Олығын бұлі тейсім тәхіне, протезирование, хирургической операциялар. Онына самый главное қолыбыра білген бұл хүрбе бейді сүйе болады. Онына қолыбыра имплантация ден бар де. Олық тейе оқ жоннор тиістенелер. Ағаяқ күн иннегер. Оны бейет олар өбіт. Қолыбыда нағачу система лелер білген современный рут система ден. Оны қолыбыда бейеқати нағачу бір астақ бұд, директор бұд, Бергман Наталья Михайловна кені просто жүддің ұрыр. Оны өттім бейге бұл Жокускай корат бір үші клиникалақ біттен наға кен тұттауды. Тейхолоқтар біттен чөлігер түйірі Оннук. Григорий Иванович, жабу протесттар терастар мелу сәлбәқті. Тенеқа бейеқа бағалыста сейлі оғыз кәпсеңді. Қанды қарастар баллары, оннатын қанды түгенге көмәгілелері? Съемный, он не съемный денер баллар. Принято съемный протестан уже бара кастанан, бара имплантация денег көйнерілді. Потому что съемный протест, это турор бутын, бир моғын
уола турар олиһин. Бирин имплантация турарга устуктах болар. Аяк мохтах, кыян турар тыруа хох болан калар. Онон да кымакын сразу имплантация италлар. Антон тулдубат протесттардан ден коронкалар, имплантация кирер. Онуха холбара бет турарга көрдөрүлөр баалар, онна кимехра көңүллөмөп болон сеп буллади. Көңүлләмәт ме болон сепутун улахан сахарна диабетта чөннөргө олох сахар бит боллактарына хеп онна мохтар чарас чөннөргө мохырылах боллактарына диек хеп вот имплантация кен турба боллагына тур мохтар сеп так улахан ох Онтон сылга каста стоматолог брастарга хыжыктакты биги. Сылга де. Сылга тумбон нарастырдах. Рикратык. Ого, холобра сылга үсті хызжаннады. Ого, холобра молочный, прикуын сағана. Ола каратытта алты тоғысы иттан, оны 2 сағағыр көддөріннады. Ого. Онтон улахан кей холобра сылга кетеден, холобра жигинен оттон біле Министерство здравоохранения эппетінен. Олгынан баран холобра кейі әлбақ бағайы тиіз суақ кейі тақылыбыра протестамы поллағына, брекет система кәппеп поллағына, бұ кейі қолыбыра көрдірі хиджара қолыбыра өсіңін үйге бейді көрдірі орды күрдік болан тақар. Отчоғаны қолыбыра кені инники холобора диагнострар асырастар ди холобора боростой биле кариестан холобора тымныйыттан онна холобора те периодан киттен бар холобора уже оңуаң тымныйра оны оңуды тиер дибе кекелен холобора көрдүрө хырттакына холобора ки хатчытындаганы биле баргыр хатчытын ачатар онна бетер болла холобора уже диагнозын болан тактар болла эмтенегерин хин түрген болар холобора Әдеттен көрдөрүнө хырттакка холобора ордук болара. Оте гигиена чагыр кирдекке тиз гигиена тахайдак булуктай. Тиз гигиена та холобора да стоматологияга икки раста холобора. Эн холобора бен жар тискин индивидуальный билет хунаган ди. Итиме гигиена кисер холобора. Хасарсырда хамбараңын бидде хунарын холобора ди киехут яры жан хунарын. Хитем бенкен холобора онна туоккан зубной щетканы обязательно билинге зубной щеткалар ахара биле туохостар кеберек. Иннегенен көрөнгүн ол үсүйге бидде дем болбакка көрүнө жакканада онна обязательно уларда жан. Онна өрбагай туттулар ити зубной пастаны билбеттер холобора жоннор кени жайгытар асарас. Профилактическая дем бар, олата боллағына тиз біле ұрыта, ажаныта хуақ боларығар ден, лечебный дем бар, қолыбыра олата боллағына біле олық ажамы тизтерге милеті қоғаған жоңго, еңін қолыбыра онны именно составынан кене арас болар, онны қолыбыра ити нағатымный бұт қолыбыра милеті тым парадан тос дем бар қолыбыра. Олақ біле тиісен қамсан кәйір. Онына ең қолы бірі маннық кәбірәбетін кітатыннар арстастақтар, нағал бәқтір арас-арас. Ол бастықыты индивидуальный болар. Онына апаласкивателдер балдар, оны метод тоқынады. Онына болағына, оны қайбат жоңнар қолы бірі ғылға кетекеліқтеріне хамай қоған жайыте тиіс туға болар. Камската. Олата зубной камень денаттах, олары холобыра хуақ кынық қанада, кенеттен барыта миля ұрыта сағаланар. Олеген білі чизконно уже профессионально ден 200 көрен оны тұттылар. Брастарға тиеған, оны уже кенері растылдар. Хатаны растабат чонныр біле ме балылар холобыра те электрическая тұтталар, холобыра кейі білген білі түрген байтик. Тәтіммет түрген бай, толық бұкені. Начас түргеннік білі 3 минутаны бұхаджа алыны тұра кияға яқ білеген. Иннегіне бұлаттын олақты. Тағы олақ білі зубны түрген байтик кыналар, олеген білі күйен хорағаны бақы қалалар. Ол мягкайна летен білі твердой болар дылхиджан жонарымия балды. Олеген көрінна хиджан. Onun 2 түгеттім индивидуальный, онна профчиска дем бар, гигиенаға. Қаята даттан специалистерге тиерірдік болайды. Кемиттен кемигер. Онтан жәте бұқатын ажамы тейхете чөлігер түйерағат денеттімде. Арай қылыбыра протез оңыттырын бағарар кейі бар, қылыбырада. Олар әрі кені бейді тейхе соқ.
Оннукка хайдак. Түгенге либо съемный протез полный ден хэп, полностью пластмассовый болон сөп, тимирдях болон сөп, либо имплантация ден бар. Вот. Ну, имплантация-то, конечно, ордухоос болон, потому что, да, могут, потом курдух уолбат дальше. Он такие полноценный стыр, суяр тарыр, устуакын, хайвакын, куттамакын, бя тиску курдух болон такар. Ити олох тухар кетилер да? Ага. Олох тухар кетилер. Олох тухар кетилер, ага. Онтан хеге бу профессионал быгытнан яха келбит пациенттар гытыгар кайдак сыгыналык тугут yok. Хорохтар наха куттаналар ди стоматолог куперастартан. Онда кеме бар. Бір сугубо индивидуально дек қойып, раз тақ болар, любой подход бұлық қойып дек. Кей барда тұллақ, кей кепсетер деймекін. Это он эти куттанарга ден такая, билин была били биге кырабыт сагана хебеске хойус сагана валлади борд машина бытыгын хакыт туактарета скоростары кырабагай болатчы. Иннигенен били этергедалы анестетиктер олаты боллагана били обезболивающий туактар бут эме атыттаретлер. Билген олок тетиминен туйдыр бут болла холобра күстәк пай болан эреллер. Иннигенен болланы олок куттаныллары надата ох, келе туруктарын нада. Хеп, он была холобрете, нага олох просто дентофобия дем бар. Ол уже нага олох күскә багы биле куттанар жоннор. Олорга, конечно, билетер гадылы он тугалдын устан баран. Ол нага куттаналарын хайдах, конечно, биле именно олар сиддерегер брастарга хиджан, биле анал брастарга хиджан бәдерен успокоительный, неген валерьянка, пустырники, нехем бәкелелер ордук. Отчоғаны хенари туақ. Оннатын қандық бары кейкеллағана біле кәпсатинады. Амбастан қолу бірі кәлбіт жоныр, амбасты кәтін әйтәлілер де, қайдақ ән көссіргіттен де. Бар бұттандық, олығын бала қайдақ көссіргіттен. Атын теманы қолу бірі ме тариянлық қәп, кепсет яканада били предасполагать себе на это бахолобра эн букихине күшкөнөн лангын билген олох ырылак пайтек эмтира там маппытта оннук болбат олихин болланача кепсетаган кихилин кепсетинада ол кепсетикен тамбидде кихинады били уже эмтенен кирен барыканады такандык бар улага бар оннук кихи кепстен билсер буллади көрөчүлөр бит итилер токток хайын ити тимир тиис кеттекке мыртты түһерге мәйдэх тоҗанайтар Мыртты түһерге о мәйдәбет. Тиис наха проблема дебит зурохчаннар тас тойдуга барандар эмтерелдер манна бияка төһө сайына жаһаныгытый денейтер. Отын туохаты хайдан боллага ди. Хауанны бол холо бара жоннар билеген наха көрүнөр болулар дия канады. Хеп, холо бара мен биен саспар дерет доочу болла дия кыдлы городской галерея муниципальныйга. Онно холо бара этергедалы били хүрбө мүтө берилер ди. Кияка, оно бырастага як болачы. Специалиста быгытнан биле тиз олордор тугай мияга як болачы, онан билеген тон элбәбитин быгытынан ары холобра хүджәрдәре киһи бара элбәк тек канады. Кандара хыната ары болу оннукта, но в основном холобра жоннор билеген ха көрүнөр булбуттар. Бие холобра сахасиригер тыйыз боллади хепте. Тахҗа холобра кыһмытна өр кирен баран итише якынада, сылытык канада бәгин. Ол биремике холобрете туакпут эмальбут, конечно, жанарана ха туакке берек. Тоң ахлыкпут тиен. Ано кате итише айен ден. Онну кате холобрана хал жанар. То она наследственность бар. Оны хем бир кайдакта болбутун хем бир кайдары биле этергадлы тихи. Эче ыллаттаран кайым онны мен протез катем ди бичоннарыме бар болалар ди. Оны холобргот олорга тек канада, что билеген хасайдан турар, онна катчыларын улак керектери хуаннады. Билеген төһө били ылар материаллар бут. Келер материаллар үчүгәйдер холобра хем бир сыгына калаллар. Олеген оны үйдөк канады. Аннука. Дарабаларың жер бир керәчүбет эти тиһим түгә гара халбыт, оны үннәрен тахарагат то. Үннәрагат то диләйтер. Рентгеннан көрөк канада болар. Тухтаганы иргита воспаление та хук болдагана, тон эмтен перелечивайдан бар, ноңорок кайып.
Үтөкүннен хэттон састах киһиэхэ холбара бирде тиһэ соқ боллагына үһэ аллара протестах тугус белекатын сөбүй делейтер. Atan milletinden nimek oluyor kanada tut elingen sinema men oturunada çelihun baratın hep bu çeliho pas beledi bulayın planda tururuk hep atan bete съемный протез багар булда съемный протез обновляйдан бери кайып Имплант санатан олсал бәккәрәтчү бітейтер. Сөп, өсі төгіл қанна баларын бағалыста әтеғат тойын адрес ейталар. Пояркова 20 дроп 1 ден. Онтын ветеранларға томит льгота барду? Ветеранларға скидкаларда без бренда. Отат меседер тием білсектерін ада болуға де? Тием білсектерін ада. Сөп, оны түкірәчілі бітер, көпстебет тіміктері бұтиен кәлі, баған алырғытын дердіқтен сөп бағалыста. Атын бары жомутугар багарети үтү чөйд кытанак доробияны жолу саргыны барта этеңге боларыгар көк калланы оннотон бартыгар ситихилери оны мине теметте холу барати сылга икките сылжаргытын умнумаң онна тохолу бара профилактика өлелир олаты боллагана төһөннүн хеги хыджаат оччонун аяк качырын төлүллер. Тыктавла барастар, жибігін келен бұжа мұтыр өсібәләйіп кетер, малабы кетер мақтана бұд, олыс күргеміне олағат еттен, олағат әрістігілері бағары бұд, оны көрсек қадер. Көрсек қадер. Бірейін қылғас тақтыбылғы барық бұд, ол кәнттен көпстепетін салғық бұд, олыс интернет болуға бейінен бірге олым. Әйге дұробияны лақтарды салғанар, беребет икіз жағыр керебет. Жабілген сасқы кемге қалтыран күннерге қайдақ қарсынар бұд тұғынан бейеқа сөбелей кәлі Аял Петрович Федоров, травмпункт поликлиникатын себелсейін әбәхінен толырачу, травматолог, ортопед біраз. Онна же гепатит тарғаныдың ұтары бұ бейеқа сәреттер тәрәхіндер бұл отыралар. Бұ чағынан бейеқа сөбелерін бейреға Дмитрий Александрович Донской республикадағы кесілемірдәқ экстрена медицина балығатын эпидемиолог бұраға. Аял Петрович әйттен сағылыққа. Бұ нучалы әттақыттан травма опасный сезонден болу тұрдағы деп білеген. Маныққа біге қайдақ көрінен істінен қарсынан сылжақтақ бұттығынан жа сәхелей хоғы сәхергерін болылар. Білеген жақшы травма опасный кен болан тұрар. Тоғдедеқі күхінің ортотun, алтон, хеттон кейі кәлем барар болағына білеген 130 кейіға тие кәлем баралар. Олата 2 түгілуатын тұрар. Ете барда кәнешті қалтырантын тұрар. Улишіне травма әлбән тұрар, білген профилактиканың жарықтынар дем болаққа білен тұрар қалтырысқа сидері тұннан ақыққанады, кіржа жонлар тұрысқалағы жақтарынады, қайырын өсі бір тоқ бар боларын күрдік. Тайынар, тәрел. Упор барын күрдік. Если, например, перила бар болан периланын тұтуқанады, олыс лесенсанан тақарға түйерге болғымталағы жақынады. Оны автобусына остановка тетігіреме сүрдәғін әлбәқ кейі оғыланар, олығын оннаме үйден жақынады. Оттан көрдірі бүт қайдағай бұған екенлерге? Травмпункт өніңі түхі кейі астай? Бәлін түйін сүйсі бәттен таққа кейгелен барды, сутки. Онны, конечно, постоянно әлбәқ бәй кейі тұрар, очерет бәға. Білген справляемся. Төксін тостулар болу де? Өксін тостулар болағана білген тұрар. Білген әлбән тұралар. Саханын лақынна арақсываттыр. Әдер жонар бағалар, кіржа жонар бағалар, кіржа жонар бұстары, конечно, тосту әлбәқ. Әдер жонарға растижение. Әдер жонар өксін горкаға, катокка олан олар, спортивный болар. Кіржа жонар ұлысаға әлбәқ кей қалтырен ақтыр. Отын жон қолыбыра кәмегер хөпке кәрәлілер ду? Кәлі хатылар, жігнен таққа кәліңе береме жонлар болы әтесіне хос болбуттар, вовреме кәлелер. Ити хүрді олыған уролон юр, білден тұр вовреме оңалуыд медицинская помощь, конечно же, бұдан күстәқ болар. Онна кәліңе последствиялары да осложнениялары да олығандық жайар. Қойтан
келер жондар хим бир баалар, ну аяк кеһи болар. Тасылахына каллахтарын ардык боллади. Аслахана келер бидердик. Сөп. Онтон ыкка тыттары көрдөрөйдө кайдай. Ыкка тыттыры көдөрүтө, конечно, билен тура әлбәттә кәлеңгә береме, кына кыһын отой аяк болар, бастан туран контакт аяк хос болар, үксүн бәләрен тыралар, билгин боланы биредәши әлбән турар, жоннар таҗы тақсалар эмес. Соответственно, әлбән турар, оны билгин, конечно, ыттарга бәләрен тохтары аягатыннан агрессивный хос болалар. Вот. Сөп. Онтон огаймакка меттон сырахтак болуга ханнык тук себелер береңете. Ой, мах билеген, конечно, билен тура развлекательный центрдер бахтыгы жаллар, каток, горка, онна билен тура тух техники безопасности туханада. Он тухтар защитный комплектор кетех жиханада, комплектор наколенник, налокотник и лор кетех жиханада. Густовакаш, доллару булан, хаян, если здоровье чехче надо улланы хлоруну бәһәт хайх тутуга хутун надо. Билген детская травматология травматизмме үддән тураш. Таяхан әлбәхки таҗы тагыста. Сылыйда шөй була халлан пекеле күн әлбән уже әлбәхки таҗы җир. Маннык баулады. Да, республика бутертон бу гепатит тарганытын тарамия арастырахнер болтыраллар. Бияка бу бөлөх ырылары утары Сергир Дмитрий Александрович Донской. Дмитрий Александрович же баһалысты бия кепсәре бу гепатиттен тух ырыны кинеттен тарганта кайдагы, кинеттен кайда карысынар бутнаданы. Гепатиттен бары бастан турын билер гип болу, кини була бырырыта. Бырбыттен бияка самый особо важный орган полар. Это сохки каянолар бот. Кини гепатитнын сыгыннагына арагынай тохтага Толаханак сулак. алганак сула ырылага терден сөп. Гепатит булана араксар инфекционный деңе. Инфекционныйга була кистер бул алкогольный гепатит, токсический гепатит и лекарственный гепатит. Антон инфекционный гепатиттерга в основном без көрүнгө мерахсар А, Б, С, Д денге, оны Е денге. Гепатит А, Е ден бар. Кини буллан в основном фекально-оральным пути передачи берелер, оны контактным бутамым. Олата несоблюдение личной гигиены. Это болезнь грязных рук этеллер. И инфицированный тухтартан астартан истыкап. И он Очонете горота хатта нен фруктаттан истыкап. фруктаттан сулуата, чудук сулуата не бар ботанный фруктаттан овощтанами скиесистен сеп гепатит А. Очона кайдах олар богоротахан ду фруктаны ду суяр бутун себелеңете. Ите кайсыны мылны нен суяр бут септу? Там в основном кипяченой водой уйоханада, буспудунан итивуга. То он специальные средства мевалар, он суя кайп. Он суян баран шүйдүк обработкалан баран каяндагы фрукты овощи яканада. Он буллана гепатит Б, С ден основной баллар. Кинемулана в основном передается через кровь. Через кровь, семенные жидкости и через слюну передается. Из-за этого вот в основном доктор, те, кто принимает наркотическое средства, могут заразиться через гепатит Б. Ордук ылырыктырынса. Тойда кына киндер булана бирс приген тутталар. Ол бирс приген туттандар бәбеләрен сыгырыктырынса гепатит Б, С. Бар бәгыллар. Онна булана половой путями гыстыкап, несоблюдение этот, Карыстанар нема. бәгын карсына тахок булахына, контрацептивы, и Дәрі көрәчілер беді ыйтыларғыр тоқтық қайың. Үтө күннен мен ауған 2 сыллаққа сахардабытым, онтықам 2-тен көбен сөп доян ейтер. Көрәчі бүт дөңіліттен
легенте. Юллана кистен көппөт, потому что гепатит А уллана ылжан баран кихи кистен ылжываттен этеллер антитела өскүр кихи организмар олейин. Төкүннен кеники кемге ыз гепатиттан стационарга эмтир болулар, оны бахарын берекет ту кайдах анализ тахтар этинеха стационарга киреллери. Стационарга да? Девять. Стационарга уллана, например, бәм республиканской кисневердах балахаллебин. Оны уллана экстренный пациенттер киреллер. Оны уллана в основном оннук анализа соқ киреллер бейха. Кайдах пар пациенттер келектерин сәп, гепатит былақтан, сылақтаны, олейін келектеріне сразу анализ оңырын бірбек келек солар, лабораторный службалар. Он Эмтерина ахаллар баллади. он по месту жительства направление это чтобы киндерам тенелерин кудук по гепатитис. Так сейчас гепатитис лечится. Тенер. Амтенер то нагас жүз бирген амтенер билген. А так кинеха кинет тоттан вакцина билгенгә та айылдалык. Сөп. Сөбі көрәчіп дейтер, эти бүйер сыланар де, эти туғынан құтталақ болын сөбі. Бүйер? Бүйер. Бүйер сыланар да. Бүйер. Туғқа терденсіп, печеночная недостаточность теңге. Сироз печени болын сөп, онтан ылтан ракыда терденсіп. Рак печени. Сөп. Короче, бит алыс кахтах тук сурягыт, мактана бит, инник сурян хергитин багарабыт. Сөп. Деде калтыран кемге оннати атактан хагар. Ди үксүн болгомто урулуктагы болу ди. Итине кандык атактанган сөбелең этей, оны та кандык те аптека кайны металлар булатчылар ди. Калтырып бат терилдер. Атақтаңас жигинен атақтаңаска бәтер болгомтур бакка именно хадда катаһдергеме болор хомтун урукнада хадда кама жерге үктенер болакана полностью бүктене ханада она ажы хлобор токтагана период токтагы серигер барар болакатна каралан камны ханада она атакыт относительно тох расслабленный или гитер токтоту хок болонады дополнительная сумка и так далее бар болагана охту конечно будан тох болор бу күстә хос болор. Атак атактан агар эти көкте дем бар булар. Оны кетелдер жоннор, но келин кәфсилләренә, жоннор бәләр кәфсилләренә орду калтыран булар. Көкте ол ем була бардыгар көмәләспәт. Каннара барсар, каннара барсыбат олеген. Оны көкте кәтүттәне калтырып бак бүтән булбат. Оны үксүн, конечно, бастан туран кайда камы жергетне бәгат харыстан жергет. Оролон юр. Сөп. Онотон билген үләт ханнаскы тәһәне олыс әлбән турар булыктак ди. Маны каттан көрәчле битигер тугыты ди кайдай. Мен буллана көрәчлеге тердемете хастылай диспансеризация медас мотор бараларын тугыр. Бәләрен гепатит статустарын биленнәр бараннар эмтенелләрен тугыр багырымете. Онна именно вот бли ханнан берелер гепатиттарга доктарга жаларын багарымета. Эти бер километр стоматологический клиникаларга, тату салонларга и косметологический салонларга именно лицензиялах салонларга жаларын багарымета. Так, да травматизм тютер, ну, конечно, самое бастан туран шугай эмтенәһен это профилактика болар. Если профилактика не шүден орда хотна, хаян туран болгомта уран туранга ден орда хотна, будан эффективно было то, дека кандык багар, кандыкта перелом без последствий аспат, олин тәһдә шу эмтенәһен, тәһдә вовремя вартның ордыннар, профилактика в первую очередь, конечно. Бәята христиан җиң, дәнәр гүтер этиң, олар гүтүн көрәҗин. Сөп, тіктабыла бұрастыр бүйін кәләнде бейеқа ұлыс чөйдік сөбәләбі кетігер, көрәшілі бүт ейтілерге қойдабы кетігер, мақтына бүт, үліғатығар стихилері көрсеуққа ер. Білген қылғас диспансеризация тұғынан видеода көріоғын.
Мы много работаем и в суете забываем о здоровье, но иногда приходят мысли. Надо проверить свое здоровье. Где, когда успеть? Для этого есть решение – диспансеризация. Диспансеризация позволит выявить на ранней стадии онкологические заболевания, вовремя взять под контроль болезни сердца, сахарный диабет. Пройти диспансеризацию может каждый по месту прикрепления, бесплатно. На время диспансеризации работник имеет право на освобождение от работы на 1 день. Забота о своем здоровье – это своевременная диспансеризация. Подробности на сайте portal.mzsaha.ru в разделе «Будь здоров». Цифры здоровья – это нормальный уровень артериального давления, приемлемый уровень глюкозы и холестерина в крови, оптимальный индекс массы тела, нормальная окружность талии у мужчин и женщин соответственно, умеренная ежедневная физическая активность, много ходить и по возможности бегать, употреблять побольше зелени, овощей, ягод и фруктов каждый день, не употреблять алкоголь, не курить и дышать полной грудью. Держите эти цифры под контролем, и вы обязательно будете здоровы. Әйге дәробе бейті салғанар. Республикаға арғыны утары оқсуғу бартағымға тек-тек барар. Мұныға бір тұтақ үләне бұл анонимный алкоголик еден түмсі ұтар. Бұл түмсі сақасыргер үлләбді бұйыл 15 сылын толла. Бұл сыллар ұстата сүйінен жон арғыта соқ, чөл, чәген, сырдық солуталылар. Бүгінгі беріге бір үте қылыбыру сюжеткі көрін харығы. Для того, чтобы попасть в трезвую жизнь, да, мне потребовалось пройти 2 реабилитации, и только через реабилитацию я узнал об анонимных алкоголиках. Вот это сообщество, которое существует в мире уже с 30-х годов. Это все как бы страшно и тяжело, но это реальность наша. И я знаю, что этим страдает очень большое количество людей у нас, но просто не могут признаться в том, что есть проблема. Алкоголь, он победит любого человека. Мы пытаемся пить из бутылки, да, а потом бутылка пьет из нас. Ну, на сегодняшний день я хочу сказать, что уже 7-й год я трезвый нахожусь, я не кодировался ни разу в жизни. Вот, были попытки обращаться, да, там, ко всяким целителям, но это тоже как бы мне не помогло. Вот. Единственное, что вот мне помогло, это сообщество анонимных алкоголиков. Проходя эти шаги, да, там есть у нас такой шаг, чтобы мы возмещаем ущерб. Вот, и я в своей жизни вот дошел до того момента, да, чтобы прийти там, к своей матери, к своей жене и попросить прощения за то, что я делал в своей жизни. Вот. И эти моменты, они меня освобождают от того груза, да, там, стыда и вины, да, которые я испытывал, да, там, будучи находясь уже трезвым. Вот. Потому что, чтобы мне жить насыщенной, да, там, хорошей, трезвой жизнью, мне надо сделать определенные вещи, да, чтобы отпустить это все. Вот, и этому учит наша программа 12-шаговая. Вот, и поэтому наше сообщество, оно открытое. Вот, единственное условие, да, для членства в сообществе – это желание прекратить употреблять. Вот, поэтому для всех, да, для кого эта тема как-то близка, да, там, адреса все есть, там, есть телефоны, горячие линии. Также в интернете очень много информации про наше сообщество. Поэтому добро пожаловать. Мы стараемся со всеми делиться то, что мы имеем. Вот. И жизнь зацветет новыми красками. Будет совсем, как бы, вот, совсем 180. Как бы развернулась жизнь, да, там, и начала вообще по-другому все цвести. Вот. Поэтому спасибо всем. Добро пожаловать. Күнді көрәшілер бет, бұл сюжет бұтығар көк мұғайы барғыны тары көйбіт кей ол сюжетік бейхеқа кәпсәді. Студиям нөмерін санатабын ағыз 914-279 сүрбек кел 12 өрей боларын күрдік әйге долгутар етіліргітін ұтыққытын сөп бейге кыларынан қорейдық бұд. Оны бейхеқа бұл бүгін ұлжетті кәлі бұл чәрчісінен Игорь Васильевич, председатель районного комитета по обслуживанию групп анонимных алкоголиков города Якутска дендухнастах. Сөп, күнді көрәтшілер бет, білген қылғастық тобылға барық бұд, ол контент салғық бұд, бейгеннен бірге болу.
эге бири салганар, жабу чөл олоғытал бұд жондар туғынан бүгін кәпстек бет. Бихеха Игорь Васильевич Илджиттыр. Игорь Васильевич, добрый день. Добрый день. Ну вот расскажите, пожалуйста, как по-вашему, вот какие люди побеждают в схватке с алкоголем? Спасибо за вопрос. На самом деле, зависимый человек должен признать, что он потерпел полный крах, признать свое бессилие, и только тогда возможен начаться путь к его выздоровлению. Пока у человека зависимого есть иллюзия того, что он может справиться сам своими силами и возлагать надежду только на себя, выздоровления, к сожалению, не будет. То есть надо прийти к тому, чтобы вот самому себе признаться и начать уже действовать. Так ведь? Да, абсолютно верно, потому что первый шаг программы анонимных алкоголиков как раз и говорит об этом. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, мы признали, что потеряли контроль над нашей жизнью. Игорь Васильевич, ну вот ваше сообщество, да, уже вот столько лет вы работаете, стольким людям помогли. Вот сейчас, на данный момент, какую работу ведете, какие цели ставите перед собой, какие мероприятия проводите? Пожалуйста, об этом. Спасибо. На самом деле цель у Содружества анонимных алкоголиков одна – это помогать другим страдающим алкоголикам. То есть этой целью и этой задачей мы занимаемся постоянно. На сегодняшний день в городе Якутске открыты двери двух групп. Это группа РЛ «Надежда». Собрание проводится на русском языке, и группа «Харды». Собрание проводится на якутском языке. Также у нас есть группы онлайн. Можно, не выходя из дома, прямо вот подсоединяться и получать вот информацию, делиться своим опытом, силами и надеждой. А вот как вот близким, да, относиться, если вот человек встал на путь исправления, вот решил бросить и так далее, да? Как понять вот психологию человека, как мы должны относиться? На самом деле, поскольку алкоголизм – это болезнь семейная, родственники тоже, к сожалению, они тоже зависимые, то есть у них проявляется это, ну, как созависимость, да, и как бы родственники хотят постоянно спасать, помогать, это в основном мамы, жены. Я думаю так, что зависимому просто нужна поддержка, конечно, в первую очередь, но такая не, ну, как бы... Ну, не давящая, наверное, да? Не давящая, да. Человек должен сам принимать решения, он должен признать, что это его выбор, что он сам решил это сделать, поскольку это его жизнь. Он сам должен двигаться в этом направлении. Естественно, поддержка близких, она важна. А вот в сообществе, либо вот помимо сообщества, на помощь каких специалистов могут рассчитывать вот люди, которые обратились? В первую очередь, человек, зависимый алкоголик, должен избавиться от, скажем так, от последствий употребления. Это имеется в виду, если он находится в тяжелом физическом состоянии, это нужно снять интоксикацию, то есть обратиться в наркологию. У нас прекрасная наркология. Возможно, если он пожелает, продолжить курс в реабилитационном отделении в поселке Кангалас. И в дальнейшем уже, когда уже человек пришел в более-менее такое хорошее физическое состояние, то, конечно, мы очень рекомендуем посещать группы самопомощи анонимных алкоголиков, поскольку у человека, зависимого алкоголика, ему нужна постоянная поддержка, мотивация. А приходя на собрание группы, он видит точно таких же людей, таких же алкоголиков, которые стали на путь выздоровления, и получает там хороший опыт. То есть, вот посещая разные мероприятия, день за днем, можно вот, общаясь, да, друг с другом, избавиться. Да, конечно, потому что
алкоголики, люди становятся не за один день, это все идет последовательно. И, естественно, выздоровление идет точно так же последовательно, шаг за шагом. Люди вот получают помощь. Иногда когда разговариваешь с некоторыми алкоголиками, многие думают, что анонимные алкоголики там какую-то оказывают там материальную помощь там, или устраивают на работу, или что-то там, квартиры там выдают. На самом деле нет. Мы только помогаем, поддерживаем. И если человек обретет трезвость на наших группах, то, естественно, всего он может добиться сам. То есть трезвости все он может получить. Тогда внутри сообщества в основном общение. Да, в основном идет общение. У нас содружество мужчин и женщин. Мы не разделяем, то есть мы все вместе собираемся. У нас нет начальников, нет руководителей. И даже те люди, которые обладают там большим сроком трезвости, они с удовольствием делятся своим опытом с новичками. У нас на группах новичок – это вообще самый важный человек. То есть все внимание уделяется им. Ему. Да. Игорь Васильевич, а вот что за книгу вы держите в руках, пожалуйста? Это книга «Анонимные алкоголики». В ней изложена программа выздоровления «12 шагов». Она можно сказать, такая маленькая, тоненькая, да, но на самом деле она помогла миллионам людей избавиться от алкоголизма. Здесь все последовательно, это, можно сказать, такая инструкция по выздоровлению. И, естественно, работа в группах. По международной методике, наверное, да? Да, эта книга издана в 1939 году. И за 87 лет она уже очень многим людям помогла. На самом деле у нас очень развит институт наставничества. То есть это те люди, которые прошли этот путь, которые начали выздоравливать и таким образом передают свой опыт, свои знания другим людям. Но хочу отметить, что каждый, конечно, руководствуется этой книгой, но каждый ищет путь сам. Игорь Васильевич, спасибо вам за то, что сегодня вы посетили нашу студию, ознакомили про свою работу, про деятельность сообщества, как вы помогаете людям. Спасибо вам за вашу работу. Удачи, успехов. До свидания. Благодарю. Мы много работаем и в суете забываем о здоровье, но иногда приходят мысли. Надо проверить свое здоровье. Где, когда успеть? Для этого есть решение – диспансеризация. Диспансеризация позволит выявить на ранней стадии онкологические заболевания, вовремя взять под контроль болезни сердца, сахарный диабет. Пройти диспансеризацию может каждый по месту прикрепления, бесплатно. На время диспансеризации работник имеет право на освобождение от работы на 1 день. Забота о своем здоровье – это своевременная диспансеризация. Подробности на сайте portal.mzsaha.ru в разделе «Будь здоров». Цифры здоровья – это нормальный уровень артериального давления, приемлемый уровень глюкозы и холестерина в крови, оптимальный индекс массы тела, нормальная окружность талии у мужчин и женщин соответственно, умеренная ежедневная физическая активность, много ходить и по возможности бегать, употреблять побольше зелени, овощей, ягод и фруктов каждый день, не употреблять алкоголь, не курить и дышать полной грудью. Держите эти цифры под контролем, и вы обязательно будете здоровы. Эйге дороби бирте салганнар студия берибит үс чагар керебит ылжытырбын билегиннеребин Тимур Куприянович Иванов фтизиатр брас бие кылжыр өтөкүннен Альбина Васильевна Габышева психиатр брас онна Антонина Александровна Буслаева психиатр брас өтөкүннен ылжытырбыт жекепсибите кирекка Тимур Куприянович айттан сагалыбын жабу селлик улахан социальный солталах ыры ден сурьялларди республикага бу утары улахан метерехнер болотураллар кандык серехтер тутугабыт онты бу ыры тула карыстынар нималар бахалыс табига сәргерин боллар. Аты бу хелликтен болада туберкулезтен
кеде болағына инфекционный ыры болар. Олата болағына микобактерий туберкулеза ден бар, палочка коха ден біләғет. Ол ыры болағантан өскүдер болақ бұл ыры болағына улахан жоңға бар болар. Онна сүйеттеніме хыстыққа әп. Ато хамы улахан профилактика, хүрін профилактика ден улахан жоңға бола фылгыны бары түйіқ бітінады. Оғыларға болағын еті хаскуны көхіңі туберкулин диагностика ден барар. Беріттен хәттәтігерділі реакция мантуын оралар. Хәттәтеттен уәхәттәтігерлі диаскин тест. Оны еті подростық олар бұтын 15-тен уәхәттәтігерлі фылгы түйәрәвдесі. Отете мантуну хорох терапевттер аккастыранлар де. Эти мен ханыр бұна тойсы хади ханымын еті мантуны реакция мантуына диаскин тест бол еті ола вакцина ботақ. Эти болана тест болар. Аны вихе олар бұдын болағада бір хағыттан хәттәтігерлі реакция мантуны нәрі көрәбіт. Хәттәтеттен уәхәттәтігерлі диаскин тест нәрі көрәбіт. Лүйін бол еті терапевттері ұтарар болдақтарына еті сыға. Эти оғылы мантуыта ұллағана, улаттағана болағана детский физиатрический центрға көддірелер. Он уже диагностикаен баран береметігер туберкулезтен көжек диагностақ бұд тұроран әмтиық қоты бит. Ғырыны төхіннен түргенне кәп дейбіт, отчоннан түргенне көтуерер, олғандық оқсуыта хоқ болар аға. Сөп. Онты те иммунитет төхер оллағай, онна табы күннәғі лық бұтығар қайдақ қарысынар немалары қандықтары тұтуықтақ біде? Онтан ғыры болағына туберкулез бола ке иммунитеті түстіғына тақсар, таққар кеге жар. Аскытын өлгін шөді көріне әджек қытына да, наға біле стресс таваққа ғыт. Оннаттан хем бір бұл хақарияр олар жон, улахан жон бары фылғы түйек бітіна да. Қолы ол ағыз туберкулез тәқ кеге болағына бір ғылға көрдің кейін инфицируйдур. Он каттан ағыға оны ғыджан хөп қолы иммунитет түспітчан болағына. Оны атын болағына сопустующий ғырылақ болақ қытына. Қолы хақырный диабет, ВИЧ-инфекция, алкогольная зависимость, психиатрический ғырғақтар бұд. Бедеген әлбәқ иммунитеті түйәрер әмнерілар жонлар бағалар, ревматологический ғырғақтар, онкологический. Ал жонлар отын hem bir участковый терапевтерге бәті жықтақтар. Ондан әппетім күрдік хылға бейді, фылғы обязательно. Итіннек. Сөп. Онты те сәлігем тәхіңе күрге чағығар қандық саңа сүрен? Бедеген хаңа болағына операциялар бағалар, видеотаракальный ден бар. Қолыр болағына кейіні біле қыраты кәші тәхінден видеотаракоскопынан керен алалар, пораженный участығы. Ондан мен оқ кедеме бар, онна білені клапанный бронхоплакация ден бар. Әмейте хаңа методтарға кейсер. Отете диаскин тесттен бар де? Этинне болағына, ити бағалысты бейқі барам берінді? Эти диаскин тесттен болағына, қалуыр болағына кені тоқтен. Диаскин тест тағаттан кейл бит туберкулез палышкіті төхіл берін көддірер. Қалуыр болағына кейеға диаскин тығаманық положительный болағына, алаты бұл кейеға даже нотация тығыр ғұрулы хаджар активный туберкулез баран әрерден. Алаты туберкулезный палышкет берін көддір. Ол те бәрі-бәркелер процедура болады? Кені тест болар. Ол холор диаскин тестер алладағаны бейкелері дальше обследуйдуд. Компьютерный томограмма оңырбуд. Бедеген бұл әлбәқ балығаларға компьютерный томограмма ден кирді. Холор менекке түйінші ойнысылда хағылыр бар, өлебін хағылыр бар. Барта қораққары болайдшы. Бедеген ұлыстар гәме бар. Енегінен диагностика өсі тубуста. Әрттіғінен әрді болауд. Туберкулез өтчінен бұл кей заразный формата оқ бала ғыры күтчір. Тәні чөйдік аған сен жақтарынада бұл де? Әбі әті аскетін өлгетін көріне қытынады. Сөп, мақтына бұд. Жыл кемел орейдігер жабу бәе істіруғар ұйылғаға болғымталақ боларға чынчиятчылар сөбелелдер. Ордук бу ухун кыһын кеннеттен билен турар сана аняхына да бар болон сөп, сүрге түйүдө да бар болон сөп. Ким бар көрсөн сөп жесурялар ди. Маныха Жалбина Васильевна бихиқа баалыста. Бу балар төрөттөрө туактары, уну төһөрүннагы кайдах бихи бу утарык сохор бутнаданы. Бик гымыт ухун багайым.
иккеһинен боллаана күммит кылгас, хырдык күммит кылгас, ухун баайытык хараңа биремедер бияха жалар кыһыңы биремеге. Аспыт өлбит тааны ме нахаси бехейин болбатактар кыһыңы биремеге. Огро таха фруктаген кадара агайыр курдук болар иген. Мандык состоянияга беге канык барык кеһи бәйтін тұруға мүлттүр. Дұру бәйтін дөттінен мүлттүр. Анай бәйтін бүкіннеке біремеға сезонна ғырлар бұттеніме әлбәқтер. Кабит бұттағаны бар, еген хеп, олхен бағана. Қаны бағарар кеге дұру бәйтін мүлттүр. Ханатан ада дағаны олты хуттан әме түхер. Уыты дағынан жанын хөптәқ. Енек түкендерге қаз биді кеге бәйтін тұруғын истен, көрінен, бәйтер көміліхін надам. Ол курдук баллагана кадара кыһыңы премия ке нахани гутуй хажарыгин бабатар быттаганы хем бир баян активизируйса канан дем курдук элбахти хамсанан таханжа хебе халгыны тыгынан төһәтымны бабытын дагын хин хептатанан ханжар боллак битти каман камыдан үлелеттен ке организма ден исетте барта химия бата микроэлементтар он топпутар каннара тибеп боллагана каннара тугаратынны кеппеттигир олхен бәбитин көреннән колобра ки тугара ахын барар колобра дибет оны бяра кастабакын төбеләбет ахлыкын барбыт ахлыкын ахан каннара ки үнкүлү хайы же аралже барын барып балана онган эме утасыбакаган эме в денген колобра камсана мисенне билген спортзал денелбек ген ханы бассейннер элбектер тоғыттырғын күттөкөсі әргей мұндық ресторандар дағаны, кафелар дағаны, өтемістер жейлер дағаны, гостевойдар да балылар. Оны кейін хинчен бәйін бәйяғад настроенияға көтөгі құтнады. Оны таханан витаминді микроэлементтер ең тейбәп боланлар, особенно бұнебіне системаға хөптәқ витаминлер денер B1, B6 систем болалар. Магни қаян дағаны кенерге составтырғыр бар болықтақ. Аскын көрінен, онына қамсанан ден күт. Онтан уже Женнах олар ыры ылбыт боллагына, бән кыйын кымап боллакына, билен тура тустак специалисттерге баранган көндөрүндө кынады. Антонина Александровна, те утуер у алжанында барди. Кылыбыра бу ухун кыһын контентте әттәдел бенеслемна сыла да кирере болу да витамин да тибет болу әткәһиңе. Маныка бу утуер у мелжанан калатчы. Оны кайын тох себелер бериңеди. Утуер у алжанында то арас причинелях болар, кеге қолыбыра туқтан санатыттан, тутулуктах, эдер оғыларга қолыбыра білінген телевизорге ұғынны олар бұд, компьютерга, телефон, олантын әме ұғын байтық, оның сырдығы ең көрірге қолыбыра мелатонин, өз көрігер гормон болады. Әме өз көрігер ұрақаттардақ болар, ол ең әме ұғылан қалар. Онтон орто населенияға өлелі қамсы хыджар жоннорго үксүн боллагана өле битигер, хыджар хилдер битигер, осыйнан бола турар ситуациялар, ем барда хем бир тоқтулар, оролу онюлар, ол хен оны ен санаан қалан, кырытык санағалларан ен оны әлбәғы тоққойдан хыдан қалықтырын сөп, онтон кыджагас жоннорго болланы үксүн биле хотогон олорон каланнар ен күнүн онну туяннар хаяннар уларын ханке бияктерин сөп кехеритима ыгылдан калар очоно наоборот эрдетине турар болан калалар либо уларын бараннар уже хадану туйбакка хыжа калыктырын сөп. Тимур Куприянович кайты кирбит дараболорун үлебинен сырогор селекте ажыны көтөрүләтчибин онно ручка кумага ен берсебин сорогор маныга кайда карыстына быны эбетер ончу үлелеспети мордукту ден эйтер карачы. Вот ал эбехатал бихеми үлели хиджабыч брастер. Маскалах үлели хпетин надо средства индивидуальной защиты дем болар. Оннан, конечно, ырыактарга холорот ручка аднен берсем болакытна. Ырыактарга ден тус поручка тутук кайып холор. Эти бирин баңгайын кетдеккана эти ковид биремете күскө каятлы деп аны индивидуально для посетителей ден. То нас как не ургут неме көрнө жек канада маскалар хүлэхта хыслы ухтара. Хыл габи дебят фыл габарар холор үлэхке баранна деме. Онтон бу сезонная весенняя депрессия бар инден сыреллар ди Иник бар, иник даже беги диагноз туруруппутун хептах, она этине
ахо бәйте қахыпта қолабыра бұл ұхын кіхіні туаран баран хазгыга олар тақсыр. Эветер боллағына бұл наоборот сайынгаттан күйіңіге барарға. Әме етінік әме болып. Оны бігі, өпсәден бігі ұрылар бұтығыр, етіндік сезонны стенеме көрілілер. Бігі ұрылар бұттенлер бағана ол тоқти қойбе эндогеннай, онна экзогеннай ден. Исеттүттен причинеляқтар, онна тасеттүттен причинеляқтар денер. Исеттүттен причинеляқ болақана білден тара ол бар. Қанады бар бат хронический ден күту болар. Онтан тасеттүттен причинеляқтен болағана, ол онна білден тұрар. Сезон олар етай, мекенеге жаяр, полнолуние болы неме жаяр, қар түхер болы неме жаяр, Құран күн болы неме жаяр, барта тура қаллан еген бұлыттақ болы дағаны денек. Олар елара бара тұра кенергеме. Олхен биһи ырларбы сезоннайдах, сезоннастах денетер бұраттақ. Толары куттанар ната хуа болу же? Онтан куттанар ната хух. Главное, что бәйін кыйыр болақана, бәйін кыйыр, бінде ханабыт кыйбәті мир кыйыр. Онтан бәйім кыйбәтім деді дағаны уже бұл толы региары орыр, чуғачанарғар, падурғалар карта барыстарғар, иягар ағағар кәпсек қырнада, оны қиын табылып болағына, атан бейеға кәлернада барастарғар. Сөп. Онта те психический ерлерге келере кейдекқа, маңыға олар бейе күнәға олық бұтығар, қайдақ болуқтақ те болғам тоғыд? Күнәға олық бұтығар ден бейіне барататын оғырдақ бедеттен бұға режимні өреп біттереді. Өлген болағына, етене кеге тұтуғарыттағына, режимі тұтуғарыттағына, по правилам життен болағына, барда шүйдік ағықтақ чегінет. Кеге бағар бұдын дөддінен ұндық по режиму, по правилам кеем болбат. Өлген болағына, қас бейді кеге бәйтін істен мен дөге қықтақпыны. Мен мәні кеем дұғоқты ентол көйдан бұрын, наға олақан бұланларыген оңысты бақата, күннәгы буламандык буланнакпы, маннык этехтәкпы, маннык огырнактакпы ден баран бәйте контролны хырттаганатын. Мен абречей болуктак дигәннәбен. Оның җаннарын баланы уже олакка да белемнәр. Уна бүгенче бу тор батакпына туй хасына ме күнүнүе ден бәган оскытынактак. Антыклы бәгәр нәһә кытанак. Билген ондык наһа ондык улаханы. Колобраче ол бүген документ оңар батакпына ди хасым барган оттурум ди куду. Онтан, конечно, ухата кеңеде хаҗи полакпына уже бәм бридахпын, ол бридахпын бәм уже биленехтәкпит. Обычно он билеметакпитене уже проблема үскир. Тарты ортотнан хаҗактак. Ортотнан хаҗактак. Яхны. Антон Александровна, вот эти агым састагы жаннарга тохтатакка титүһи ден бар ди. Итене кай колора хандык тох сибелер береңетей. Мандык деменциялар чаны көрөрстер жаңга да болгон сеп. Түйі ден әме туқ арас причинелердәк болын сөп. Бігеға қолы бұра деменция ден болар. Әме причинелері ехіттен да болын сөп, әме тағыттан да болын сөп. Ол оны профилактика бұғытынан көрір болықына саста чонларға саңаны білі, бәғір наға бір кәмінен хүджі баққа туғары хаңа үйеға туғамды интерехіне бәғір ағағын, туғамды хуаттағын, ең өйелеті, онына илі моториката, ол әркеге қолы бұра уханы да болуын сөп. Қолыбыра жақтарға истәні, байы, или қолыбыра білеті дейбі көрдіксіп. Оны өттебістен онтуқатың әмейеті қойдуры ем болыға де. Ол ең онтуқата барда әтчейі болыр. Онтон тағыттан деменция бар болыр бүтігенегер қолыбыра арғыттан, наркотиктан еген тәйітчі жаққанада. Потому что аргы ен содула күсті хағыс болар, әдір ен оғылар етіндек ұрыннан ыларттырықтырын сөп. Оннаттон травматизм әме бар, қолыра кеге үрдіктен да сулағына, кірбанағын да бағылын сөп, әме онмыққа терерден сөп. Оннаттон бұрысты өттіл сас бұғытынан кәлбет памет мәттөхінәйінден бар болар. Онна туқ қолыра ырылар, атын неврологический ырылар бар болуқтырын сөптір. Тимур Куприянович, онтан ете диагноз әрде туран эмтенен хыджаркеге прогнозға қайдақ болар екен еға? Эмтенен көрдіқтіріне
Тух боллага же. Hem bir раз ол учеттан улан калбыт, кене активная группа тухулар. Он холор боллагана большие малые остаточные изменения бар. Малые остаточные изменения боллагана bir yıl противотуберкулезный диспансер көрөбүт. Ол контон өссыл тоққа общелечебин сеткеге табыт. Ол кегіне хылға кеті hem берингенне бит көр, кет ехид жабыт рецидив болбатын көрді. Оны холор кене бұл кухан жалыққылар баққа холор шөдік бәтін көріні хәрттағына, дұры бәтін көріні хәрттағы кене рецидив бере хоқтақ, кестяны жалықтақ. Барыта бәлерттен тұтылықтақ. Тыктабыла барастар бұд, жабері бүттім бүктері тиен кәлі, ғыстық, көрәтшілерде бағана алағын бағасы дердің. Күнді көрәтшілер, бәяға дұры бәяғатын көріннің, историкутын істәхеджін, онына ұлақан көмен ада болағына құттамаққа бәяға кәлеққатын хөптәк. Хотору бияға дневной стационар денарлықта, одна штат психотерапевтов тем бар болар, ол онна кәленер шегаты көтірінен, кәпсеттен, бәйлерін, тұрықтарын ариян, кәпсен аяқтарын өпті. Отон самое главное здоровьені декпін бағарабын, әлбәқтен кеге бір серге оларын қалбаққа бәйтін жарықтықтақ, оны туық бар өттінен бартынан сайдықтақ ден. Күнді көрәтшілер, бастыбылақ төрөппеттер, бұл оғылар күтін туберкулин диагностикаттана кастаныман, әті вакцина ем ботақ, бе оғылар етінден әрі көрәбет туберкулин диагностиканнан. Оны улахан жон болағына фылғы күтін бары түйін, оғы туберкулез түйреден улахан жон тонәрі болыр. Күнді көрәшілер бүгінгі бері бітігер олыс көқтіяқты күтті бұтыр мақтана бұд, чөл жүген тұрғы бағары бұд, әтәңе болың, келер беріге көрсек қадері.